November ni sari sang ni somni panga zirtop ni ania bazar thil tu te chi bai ule US President Donald Trump chon Nigeria rama Christian ten ek che pan nia US in ngoi rengina en reng thei lauti asoi White House in tu chuan siama President Trump chuan Nigeria rama Christian na chuan vauna le nek chep na tok renga Nigeria le ramdanga po Christian te laka nek chep na le ti du dana thlen reng lai hian US chu ngoi reng thei to lo atia Kovela Christian mi puite him tur le antana thok turin kanin pe rengani atibok Trump hian karma sa zirtop ni khan Nigeria rama Christian sangtam tak than ni thu soin Nigeria rama Islam firfiak te chet na chu dem thu lo sei to a Nigeria ram chu abi ka en thak raman ni thu puangin hemi om zia chu Nigeria hi US in sa kho zalen na palzu na nasatak thlen narama ngaya ni ti na ni a Nigeria rama Christian na chuan englai point hlau omman ma chon renga Christian sang chuang than nia hetianga in thana hian Islam sa kho betu firfiak ten mo an phurani atibok hetila hian Nigeria chuan US President in abik taka an en thak rama puang chuan du lo thu le be chan nei lo politics khelna mai ani antia Nigeria ram information minister Mohammed Idris chuan President Trump Nigeria ram chu sipai manga beya vo chu hrethiam lovin Nigeria ram sa khwana wanga in beina ti top theilawa sarkar pu na hi be chan omlo thudik lawani atia Nigeria ram hian firfiak na chu Christian le Muslim tenan tuar ve ve ti sain sarkar chuan firfiak beina konga mason na sataka nei mek ni in a soyani Nigeria ram Chief of Defence Staff General Olufemi Oluyede po in Trump pu na chu changin Nigeria rama Christian ti du dana thleng lova firfiak chen na thleng jok ani ati ve bok Nigeria hian an rama firfiak chen na do turin US ne na tho ho an du ti sain US mai ni lo firfiak do na konga tho pui thei ram te po tho pui zel an tum thu an sei bok ani inrin ni khan President Trump hian Africa khumol puya mihring tamna ber Nigeria rama Christian ti du dana thleng mek dole tura in pe turin an ram sipai te hria tira Christian ten na satakin than nia tam tak than ni to a hetiang thil hi thlen zel kan phal lo alo ti to bokani Nigeria ram hi Muslim le Christian angin an in thena marlama Muslim an tama chimlama Christian an tam thungani Typhoon Kalmagi wanga thi za som pali an tlinga mibo za som ni pasari anom mek lain Philippines ram President Ferdinand Marcos Jr. chuan national emergency apuanga kumina khwarel chian nan tor na satber ni in official te chuan an puang bok puantongin Cebu province a chuan ruasur na sa wangin zan khathil thua na satakin tueliana hei wanghen mi za chuang an thi ba ka tuna hian mi nuai nga singruk zet chuan chennai nan chua sana nuai li le singa zetin hona tur in nan nei to lawani Cebu province a hian mithi somsari pakhatanom to a mibo somruk panga omen hliam tur somruk pakwa nom boka Negros Occidental province a mibo somruk pani anom meka mithi finfi an lom lo thunga September ni somthum khan Cebu a hian 6.99 lir nginga mi somsari pakwa zetin nunnan chana sangtel fe in chennai nan chan boka an van duai hle ani Puantongin tranpuina na thok tura tir chu helicopter che sual wangin sipai parukan thia nimin thleng khan helicopter che sual chan hi puan alani lawani Kalmaigi thlipui wang hian Philippines raman boina sa hlea tuilian in a chim in nei tu te chu in chunga tlan chia in thlona le long manga chan chua an ngaya Philippines rampuma longsum don na le sanghaman na lam chi chu ti topania long cholna hmuna khwaljin sangthum zanga velan tangkhang meka thlona thlok chuak tur za somriat panga zet kan sel ani to boka hetila hian mithiam te chon kar le mai khian Pacific tuipui tangin super typhoon ron thokin Philippines marlama nuai mai thei an lati boka hei wang hian an rampuma state of national emergency puangin thlipui le tuilian wang har sat na chu sarkarin ngai poimo ma sabera nain thildang chungai thari ani don ta ti nani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza Strip chimlam Rafah sector lei hnuai tang mek Hamas sipai somni te chu him takan tlan chuan phal don lo ti apuang Rafah sector hi Israel sipai te thu hnuai om mek ani a Hamas sipai zani zet chu lei hnuai a omen an tlan chhuana tura Israel sipai te an duty a eitur le mamon lak lu na turan dan cha sak boka Hamas te hian tang meka Israel media then khat chuan lei hnuai pu ka tang mek Hamas sipai te hi Israel sipai te hian an chhuа don ni in an puang zara Hamas te hian an ral thuam chu Israel sipai te hnen an hlananga
mission rong enge moza tan hlan bokang ti ania ma se Israel ram hroi tu te chuan he thu thang hi dik lo thu le Hamas te hi chu tir tum nan nei lo thu an soya hemi nu hian Israel Prime Minister office chuan chiang zok in thu chuan siam ta a Israel Prime Minister Netanyahu chuan Hamas tiral thuam da tira Gaza Strip aral thuam keng fir fiang noi bo veka tumna chu alapa ngai renga Hamas sipai lei hnuai tang khang mek te chu chuatir tumna la om lo ti an soi bokani Israel media lei hnuai kong tanela tang mek Hamas te chua tumani thu soyani lai hian Israel sarkara minister te an lom lo hle a Finance Minister Bezalel Smotrich chuan Prime Minister hi chu at na chi khatani top ngal ro ti in social media aposa National Security Minister Itamar Ben Gavir poin Hamas sipai te chu than ni lo chuan mana tan tir turan ni atia thudel kil thra engang po nei se chu lo hrim turan ni atia than ni lo chuan man vek turan ni atibok Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett poin Rafah sector IDF ten Hamas fir fiak te chu tanela andang chat meka fir fiak te hian in pe ka ni lo chuan thi bak du thlan tur dang an nei lo atiani Prime Minister Netanyahu an thu chua siama ron soi chian ta ka chuan Hamas ho hian IDF te kuta anin pe ni lo chuan tanela tang hian dama chuana chan san nei ta lo ti nani US President Donald Trump chuan kumin April tha India le Pakistan in dona ti to pani na US in napoi mo taka thok ni in a soinon le ta a India chuan Pakistan laka India sipaiten Operation Sindoor an nei an ti top na khonga ramdang anin ro lo ti an soi chung in Trump hian India le Pakistan boina chu ati to pani thu voi doi lo soi to a tuna hian Trump chuan a thu soi ti o yom turin India le Pakistan in dona hian thona po pasari pariat vel ka thla ka ni thu a soi le to ani kumin mei tha tang khan US President hian India le Pakistan in kara boina chu amhalak na wanga top ni na soi thina US kai hroya zan rei tak thlenga in biak na nei ni nuwa top ni in a soya athu soi hi media ten an lo chin chi adanin mei tha tang khan India le Pakistan boina chu amhalak na wanga top ani thu hi President Trump hian voi somruk aya tama soi to antia India chuan he boina ti top konga hian America a in ro lo ti an soi vereng bokani Trump hian US President official lo le nuwa khowela in dongna sang pariata ti top to thu sain hengzinga hian India le Pakistan boina hi chiar telani President Trump chuan India le Pakistan ne na sum don na chungchang kan ngai to lain chanchin bu pakhat front page saram pani den in do thu le thlona pasari ka thla ka ni ba ka pakhat po chia ti ka ria thlona pariat ka thla ka ni ti na ni ma jok hengram pani te hi nuclear ral thuam nei an ni a anin do tur ani lo ka tia inin rem lo chuan sum dong tura in rem na ka zia pui lawang cheu ka tia ate ulo sum don na le kan boina hian inzom nan nei lo ti in min changa inzom te reng mai nuclear ral thuam nei in ni ve a ka sum don pui lawang cheu inin do zel phot chuan in rem na ka zia pui mi lawang cheu ka ti ani hemin hu hian India le Pakistan te chuan anin do tak lo thu min ron hrila ke chuan a lom ome sum don na lami soyang u le ka tia aro pui hle ni lom ni tarif mang lo ila chuan ram pani te in kara in rem na thleng lo to pang ati ani Nimin Khan Bihar Assembly in than pui vote thak tho khan na chu nei ani ta a Nimin Tlaidar nga thleng khan vote nei theiza somruk point pathum in vote an thak to ni in report ani Nimin in than vote thak tho khan na hian thil thleng lang sarber chu Deputy Chief Minister Vijay Sinha motor bei chungchang ani a heiba ka hian RJD te chon Mahagat Bandhan te chakna turangai polling booth a current ti to pani ti an soibok Bihar State Assembly bial jani somli pathum oma Nimin Khan bialza somni pakhata vote thak ani a pontongin tuntrum Bihar State in thana hian NDA le India Bloc Mahagat Bandhan te anin be ani in than vote thak tho khan na hian candidate langsar tak omna MLA bial atela RJD ho tu pa ti ja sui yeda fadin na bialte auna pa test prata padin na bialte Deputy Chief Minister pakhat jok Samrat Chaudhary din na bial po atela tuntrum in thana hian poll strategist Prashant Kishore party thar Jan Suraj party chu in than result ti danglam thaian ni mai thei anti kumsang ni somni in thana khan RJD kai shoi Mahagat Bandhan chuan seat la tam zokin seat somruk pathum man la a NDA in seat somnga panga an la thungani soitongin nimin in than vote thaka hian Mahagat Bandhan te thatna polling booth ate chuan power supply ti to pania he hian vote thaka timuang hle ania soin Election Commission chumo phurtu zong chuak tura hrem turin RJD te chuan an nge na
Bihar Election Commission chuan hei hi thudik lo ani an ti thung RJD ho tu party Tejaswi din na Ragopura chuan BJP hruaitu Satish Kumar ding ve a Satish Kumar hi kumsang ni somin than puya Tejaswi yeda fanu Rabri Devi lo hne to tu ani wangin tuntu min thana ngai vena hlo hle a mahua biala po Tejaswi una pa RJD atanga tlanta wa Jan Shakti Janata Dal Party din tu Tes Pratapadina wangin ngai vena hlo a ani hian RJD MLA Hebial Wongmek tu Mukesh Rausan chu pai thla ka tumani Ali Nagar biala BJP candidate no pangber kumsom ni pangami Maithili Thakur zai thiam ni bok chuan RJD chakna biala BJP flag po pharatum ve mek boka Bhojpuri superstar filmstar lar Khesarilal Yadav chu chhapra biala RJD ticketin adinga ani po in than vote thak tho khanna hian atel ve ani Tuntrum Bihar in than ma hian electoral roll special intensive revision nei ania vote nei theinuai somruk vel zetu roll atangin payan nia he hi eptulam abik takin Rahul Gandhi kai hroi Congress lamin nasataka soiselin namnoi nungjok nuai tel chu diklo takin roll atanga payan ni ti in an auring hle ani nimin vote thak tho khanna hian Bihar Chief Electoral Officer Vinod Gunjial chuan vote thak hun top thlengin complaint za somli pathum an don thule hekta hi hun takan chin felvek thu asaya hengjinga hian polling station paruka in than boycott tuma malak na wanga boina tela boina le har satna nei lovin vote thak tuang takina kal thei ni in CEO chuan asaya ni CEO Gunjial chuan vote thak top hun ni zanda sari thlengkhan vote nei thei za somruk pali point pali parukin vote an thak ni in apuang bokani soitongin vote thak tho khanna hi MLA bial za somni pakhata nei ania vote thak tho khanna hian district som pariat huamin vote nei thei veibel chethum le nuai som sari panga zet an oma candidate sang kha zathum som pali an omani vote thak tho ni na hi ka le tho le ni som pakhata an nei leang Bangladesh sarkar leilo Mohammed Yunus akai hruain primary school music le physical education zirtir tu posati bodu lovin nimin khan daka khopuya lungoi lo nalan tirani primary school music le physical education zirna omchu Islam sakho zirtirna ne na in millauti in Islam polthen khaten Yunusa sarkar chu ti top turin an nora hetianga sarkar nor tu zinga hian Hefazat Islam le Islami Andolon Bangladesh polte po antelani Bangladesh sarkar in zirtir tu puitu assistant teacher lak thar tu Russia tirna ti chuato chuan general religion music le physical education zirtir tu post te tela advertisement ti chuan i vekto nuwa Ministry of Primary and Mass Education chuan dan thar siamin music le PE zirtir tu post chuan ti bole ta a Yunusa kai hruai sarkar thu pong tu Masud Akhtar Khan chuan heng post lem te no khalo hian har satna lian thama siam lawang ati ni in Dhaka Tribune chuan an ziak ani hetiang thu media lamalan nu hian Islam sa kho choi san du na wanga sarkar malakna chu du lovin social tu an ron om ve ngala nimin khan Dhaka University le Jagannath University azirlai le zirtir tu te chuan Dhaka khopuya lungoi lo nan lan tira Dhaka University music drama le dance department te chuan Dhaka khopuya mun lar tak apara jayo bangla azai le lam en tirin arts education post chu da kirle turin sarkar an nor thu an au puyani Dhaka University music teacher Azizur Rahman tu hin chuan mishing chanchina arts literature le culture te chu dam kho chona ta na thil poimo ania music zirna payani wang hian ril ru le taksa thanna ko har sanna kan tok nge yang atia Department of Theatre zirtir tu Israfil Sahin chuan sakhona chawin engram man ro pui ngai lo culture le sakho hi englai mai in kal ngai lo atibok lungoi lo na lan tir tu te chuan Yunusa sarkar chuan Islam sakho betu te lungti oilo hlawin rawan rel ni in an soya abik takin ramle nam thila Islam pol te ngai chang lutuk antia hemi ma po hian mei che te dikna le chanvo chungchanga Islam sakho pol tengam lovin thutluk nan siam to a chu chuan Islam sakho pol firfiak taka Islam sakho dan kalpui du tu te tipong por zuala Bangladesh ram chu sakho ti bik nei lo ramani na din munang hing mek ni in an soyani bazari lo thira wangin kan lo me